Muhterem dostlar, karantinda mıngsılanıp yatasızmı? Koreys teatrının mükemmel proyekti sizge yardımga aşığa. Teatrlar hem şiş teatrga beyli bulmagan jazalar bulaşak. Hem bugün mükemmelşer orasında iki komanda. Birincisi Karaganda, olda bulsa Habibullar gailesi İlnaz Samruzan'la. İkinci komanda Yakın Kelime komandası. Alsu Şakirova hem Albina Gaygulina. Neyşik sizin keyifleriga kızlar yigitler. Bizni kashab. Haybat. Demek biz başlayız. Birinci sıra Yakın Kelime komandasına gittik. Yumru başka neçe yaş? 16. Tugulmiken. Yok to'xta, u benim abisi, bir tane abisi mi? Inisi tugul bir tane. Biz o spektaklda oynayız. Biz bilamiz. Biz O bilamiz. spektaklda oynamayız. Şuna göre de biz ikileniyoruz. Men 18 diyer edim. Bu dürüst cevap tugel. Şın. Aydagiz hozir bu so'rovni o'zlarini bilan Ilnozga bering. Anarsaga. Siz bilasizmi? Bilamiz. 22 boğay. Aytam Молодец. 22 yaş. Yumru başka 22 yaş. 18 tugel. Hemen de sizin birinci jaza. Bizge Haruzan'ı bilen İlnaz aytırgasınız bulasız. Birden alıp 10'ga kadar son sizniki. Benim en yaratkan son 5. 5 gittik. Oh kızlar. Limonlarınız var mı? Hazır limonlu bütün kiliş açarga tiyiş bulasız. Menim gastrit. Biz indi hallarının emotsiyalarını ko'ramiz do'stlar. O'xti, Albina jipparagina. Tamammi? Oh, profilaktika koronavirusu. Çıkarlar kızlar. Yumru başka 22 yaş. Запомни, Tabiiyse запомни. kaldırasın. Şulay etip Ужас. Yakın Kelime komandasının jazasını o'tib bitirdi. Aferin. Karaganda komandasına sırav. Şaybu'dagi Anjelaga necha yaş? Onu Ilnoz bilan endi u bir tane da o'ynaydi. Sana boshqa so'rov bering Albina. Aydalam Anjelaning tug'an kuni nechasi degan? Aprel, Aya. 12 Aprel. Yo'q, durust tugul. 4-aprel. Ah, 95 yaş ol bek jengil so'rov. Kamulanda o'ynaydi. Ağzına keçi tuturga ham tez aytkish aytirga. Dadadam. Abim karga bitti. Karga düştü, karga. Tüm karganı koralıyım, karga yiyeyim de karga. Açım kalgan, yüzüne kalgan, şu kalganı koran, şu kalgan, yiyildi kalgan. Yakın Kelime komandasına sırav. Şuşu men aytgan jumlaning antonimi spektaklning ismi bo'lajak. Digit quyoshi. Deste kıyaşı. Jumlasining antonimi spektaklning ismi bo'lib chiqashak. Quyosh. Oy. Digit. Olmay. Digit quyoshi o'zbek antonimi bo'ladi. Qizlar молодцы. Yakın Kelime'ge 1 bal. Bu sırav Karagandaga. Şuşu jumlani Google terjimachisine solg'ash, u 4 topqir terjima etgach, mana shunday so'z chiqardi. G'adati bo'lmagan qirlar. Bu nindi spektaklning ismi? Casual shiftik. Dürüst, необыкновенный ichki jumlasi. Sizning qizlarga Yakın Kelime komandasına sırav. Peter Pan hikoyatini qaysi il yozuvchisi yozgan? Angliya, James Barrie. Angliçanin. Buni yozgan Shotland yozuvchisi demak. 2. 2. Oy qizlar, dushqa kirib suvni qovizirga. Zo'n sekin tuturga da mikrofon simon olirga qullar ham jirlarga. Qorlar yog'lar, qorlar yog'lar. İsecil yağva yangın. Yanına şekillerine, yanına tizrek şakır, yanına tizrek şakır. Karaganda komandasına sırav. Leyla Mecnun'da Bulat nishin divarga ketirib suvga. Variantlar bulmaymanı? Yo'q. Почти 30 ayta boshlaganing Ruzanna boyag'ini oxiriga qadar bormading. O'lda bo'lsa,
әнисе шалтыратып әйткән әтисенең телевизорны сатуы турында. Караганда сезгә суганны бөтен килеш ашарга туры киләчәк. Розананың суган яратуын biz бик яхшы беләбез. Ул хәтта суган салынган салат ташамый бит. Киттек. Розана җанымды. Ой, Илнар. Син кыскарачак. Кысамха. Коркмаенча хәтта маскасыз да йөри аласыз. Алга таба дәвам итәбез. Якын килмә, сез әзерме? Әйе. Киттек. Bu şuan antonim bilen beyli sırav. Onun antonimi spektaklın ismi bulacak. Edik filinin köngülsüz samoizolatsiyasi. Quyan Edward'ın gajayip seyahati. Aferin. Şulayık antonim karaganda. Nefret tavukları. Atlı kızcıra. Buldu dürüst ekmediler. Mağaylarına şi yumurka batırga tiyiş bular. 1, 2, 3. Rozanna Habibulina жазаны үтәде. Вот тебе за все грехи. Yakın kilme komandasına. Şulayık Leyla Mecnun'ga beyli. Leyla Mecnun'da Mecnun Nisha Drotik ota. Әйдәрин атабыйга шалтыратабыз. Син атабый сезгә бер генә сорау бирә идем, без уен уйный идек. Һич менә шушы сорауга җавап таба алмыйбыз. Моны сез генә белергә тиеш. Всё, Ринат абый, бик зур рәхмәт. 13. Шулай итеп без сезне котлыйбыз. Тагын бер бал сезнеке. Караганда командасына сорау. Йомырбаш әсәрен кайсы ил язучысы язган? Fransız. Le français. Aferin, молодцы. Bir bal sizneке. Kızlarnıkı. Yakın kelime komandası 4 bal, Karaganda komandası 2 bal. Менә шулай. Алга таба бу инде 6-нчы сорау кызларга. Якын kelime komandасына. Шулай бу антоним. Әрлән әнисе дошманнарын югалта. Кырпымалай дуслары зи. Молодцы. Дөрес. Karaganda komandasына. Шулай антоним. Су бутагы. Koyan bileyim. Butak. Менә butak. Yok. Şundan antonimi нәрсә булырга мөмкин? Бүләк кигәне. Ут шәшәге, Розанна. Так. Һәм инде безнең якын kelime komandасына тагын 1 бал өстәлә, Альбина дөрес җавап бирде. Ох ты. Devam ederiz. Yakın kelime komandası sırau. Гашык булутта Булат Гатауллин уйнаучы инструментның исеме ничек? Ул ничек атала? Алсу. Глюкофон. Караганда командасына сорау. Питер Павловичларның авырлыгы ничә килограмм? 170. Мы сдаемся. Баба-бабам, 450 килограмм. Сез Ромео һәм Джульетта спектаклендә уйныйсыз. Бригыз Ромео, бригыз Джульетта. Илна, син балконда торасың? Розанна, син балкон төбенә килгәнсең. Һәм сез рэп рәвешендә бер-берегезгә мәхәббәт аңлатыгыз. 1, 2, 1, 2. Син минем Джульетта, мин сине яратам. Син мине яратасыңмы, Джульетта? Син миңа җавап бир. Мин просто рифмага сөйли белмим. Мин вообще-то Кариф театрын сагындым. Мин эшкә чыгар идем. Мин өйдә утырып ардым. Min Julieta Romeo. Hәзер җавап бирәм. Син шундый матур мыеклы. Мин сине шундый яратам. Раунд. Һәм инде сез беренче раундны бик уңышлы гына үттегез. Икенче раунд. Командалар бер-берләренә сорау бирәчәкләр. Беренче сорау. Karim Tinçuri'nin kuşamatı nindi? Кариев карый булгач, насыл тинчура булырга тиешин. Uzbek. Точно. Үзбәк. Кариф театрын яратам дип битегезгә язасыз. O. Suyuz da. Менә ичмасам. Кариф театрын яратуыгызны тагын бер кадәрләп үстегез. Без тыңлыйбыз. Розанна. Мин синең бик каты инглиз телен белү яратуыңны беләм. Шуңа күрә. Сиңа шушындый бик җиңел генә. Икенче, өченче сыйныфта барлык балалар белә торган
Soru. Ya şunun tercümesini et. Ya anlasan cevap ver. Who is on duty today? Who is at Who is, Звонок другу давай. who is on duty today? How are you today? Who is on duty today? Кто сегодня дежурит в классе? Kim bugün klasta dежур tutar deganini anlattı. 1, 2, 3. Kariyef Tiyatrın yaratamaz! Bizning konkretniy Albina Pog'asrov. Olsu Shakirovaning o'qituvchisi, sahna tili o'qituvchisi Hammatova Elmira. Отчествоsi kim? Tuap. Туганны бөтен киш ашарга. Bu tarihi soru. Tarih bilen beyli. Ivan Grozny zamanında eng zo'r oyoq kiyimin kim kiygan? Şiimbike что ли? Yo'q. Demek dürüst cevap. Ivan Grozny zamanında eng zo'r oyoq kiyimni eng zo'r oyoqli kishi kiygan. Hikmet işleri için karışak. Adastırma mine yazmış, alıp gitme yalnız yolda. Beruşalar. Şulaysa bizning müklemel video proyekti ahırına da yakınlaştı. Bizning komandalarının neçe bal jığanların bilirge de vakit. Karaganda komandası. Du. 4 bal. Hem yakın kelime komandası 9 bal. Şulay etip yakın kelime komandası jini yavlayıp. Aferin kızlar. Izbadan shiqma, biriningni tiqma. Eng muhimi Yusin Qul Kariyev teatri bilan birga bo'l. Mükemmel video proyekti ahırına da yakınlaştı. Sizge kızlık bulgan deb ümitlenip qolamiz. Hem indi bizden sizge tilekler. Tomoshachilarimiz, biz sizni bek sog'inamiz ham sizning bilan ko'rishishni umid etamiz. Biz sizni biqoti yaratamiz. Пока-пока! Pozitiv bo'ling'iz. Paka-paka. O'rnimiz. Videolarni ko'ramiz, bizning bilan bo'ling'iz. Sog' bo'ling'iz. Paka-paka. Paka.